Allahu Akbar, Allahu Akbar. Emang bokap lu kerja di mana sih, Yok? Biasa, keluar kota. Wih, keren. Bokap kerja di kementerian. Bukan, Nu. Oh, anggota DPR. Bukan. Emang kerja apaan sih, Yok? Kenek bis antar kota. Ngobrol mulu lu pada. Sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Perasaan panjang bener tadi bacanya. Baru 2 rakaat aja, masa setengah jam. Tahu nih, ada di samping gua bawa perengus lagi. Gua udah kelingan banget ini, Yok. Pindah ngapa? Oga ah, giliran gak enak aja ngasih gua. Lagi tuh abang-abang, ketek pakai segala bau perengus. Gimana ceritanya? Lu pada berisik amat sih. Ini masjid, pakai ngobrol lagi. Lagi imamnya baca surat apaan sih, boy? Lama amat kagak kelar-kelar. Ar-Rahman 78 ayat. Buset, pantas lama bener. Tadi kan dibilangin sebelum sholat. Makanya dengerin, jangan ngobrol mulu lu. Terus 2 rakaat ini baca surat apaan lagi, boy? Al-Baqarah, Yok, 286 ayat. Buju buneng, mampus dah lu, Nunu.